Kao što гледате дека овој регионалниот или глобалниот феномен Јаков Јозиновиќ и во Македонија на истото ниво, со истиот квалитет и истата еуфорија како и секаде во регионот, како и во Нови Сад, и во Белград, и во Загреб, и на секаде. Така е, и во Сплит. Да, добро, да не ги набројуваме сите. Како и да е, имавме фантастичен концерт, имавме енергија, имавме младост, имавме фидбек од публиката, имавме се што требаше да имаме. И јас немам многу да должам, ќе го оставам Јаков да ги каже своите впечатоци, како си помина во Скопје, како си помина во Македонија генерално и како е неговиот впечаток од вечерашното дружење. Јакове, повели, новинарите те чекаат да кажеш своите импресии. Prije svega dobra večer svima, hvala što ste došli. Pa znate kako, ja sam tu već 3 dana. Išli smo prije 2 dana posjetiti Kruševo. Išli smo gledati memorijal cijeli što su napravili za Tošeta i nekako sam već povezan 3 dana s ovim gradom i sa ovim ljudima i nevjerojatan mi je osjećaj zato što, kao što sam već i u jednom intervjuu spomenuo, nekako Hrvatska i Makedonija su dovoljno daleko, a opet smo svi tako isti i svi imamo isti cilj i isti osjećaj i to sam osjetio od prvog dana kad sam došao. I iznimno mi je drago da sam dobio priliku pjevati u Skopju, u najvećem gradu i nekako ne mogu vjerovati dalje da sam odradio koncert i velika mi je čast i predivna je publika. Do sad stvarno, evo najiskrenije, najbolja publika i još sam bez teksta, evo ne znam što bi rekao iskreno. Tako da bi najradije vas pustio da me pitate o koncertu i da komentiramo. Da li su praćili decibeli? Jesu. Ja sam razgovarao sa svojim toncem još prije 1-2-3 tjedna i rekao sam mu iskreno mi reci ako stvarno nisu točni, ne bih htio ljude lagati. Onda mi rekao može. Tako da stvarno ova prva 3 puta nisu bili najglasniji, kao po meni, ali po meni su bili od prvog puta najglasniji, ali 4. put su oborili rekord. 116,8, koliko ja dobro znam, 120 je poljetanje aviona. Tako da su bili jako blizu. Tako da nevjerojatno, pa mislim, sami ste čuli da su bili najglasniji, zar ne? Da. Reši dilema. Majka Makedonka iz opere zašto to zbog planova. Što kažete? Da li je vaš majka Makedonka iz opere? Ma nije, šalio sam se, to je moj humor. Ali se stvarno, kad me ovako publika prihvati, primi u svoj grad, u svoju državu, kako se ne bi osjećao ko njihov. Ali nije, šalio sam se. Odgovoram, drugi prašenje povijete. Гледах по Инстаграм дека милион пријателите сретнале по улица некој во Крушево, некој во Скопје успели да поминеш по улица без некој да те застане или веќе ќе ти треба бодигард за тука. Pa znate kako, ne uspijem, u smislu, nevjerojatno mi je, izašli smo, ima jedna smiješna priča, došli smo u Kruševo, izlazim ja iz kombija i ima neki škola, jeste vidjeli? Ne, moja prijatelj. Super. I izlazim ja i škola je tipa djeca imaju 10 godina, tako negdje. I ja komentiram sa menadžericom i prijateljem, rekao, sad zamisli ovo, nema šanse da oni znaju ko sam ja. I ja prolazim pored njih i oni svi krenu u glas pjevati ja volim moju pjesmu. I ja ostanem bez teksta. Tako da mi je i Makedonija potvrdila da očigledno me znaju, prepoznaju i cijene i ja sam u šoku već 3 dana. Ali to je predivno i neka ne mogu proći ulicom bez da me niko ne prepozna, tako treba biti. To je samo potvrda da me publika stvarno prihvatila i podržava, a to je najbitnije na kraju dana. Odgovoram. Jakove, šta ti je ostavilo najboljem utisak u Makedoniji? Jel si probao neko makedonsko jelo? Kažu da su naše najbolje. Znate kako, probao sam tavčina gravče. Obavezno. I meni mama uvijek napravila grah kod nas, ali nikad ovako dobar. Tako da sam to probao i to mi je baš nekako drago. A mislim, probam stalno sve vrste mesa i sve mi je prefino. Ovih dana jedem kao kralj, tako da ne bi išao dalje. Hoće li biti novih pesama do Ohridskog koncerta? A do Ohridskog koncerta ide album. Da, ide čak i pjesma ovaj mjesec, vrlo vjerojatno. Da li ti biše teško da naučiš makedonski? Čak i ne. Ja da imam više vremena, ja bi čak možda naučio i više pjesama. Danas sam si dao nekako za zadatak Samo Bože brani od zla, jer mi je okej prošlo, je? Šta kažete? Samo danas. Инаку, за оние кои не беа на првиот прес, Милица го праша дали ќе пее некоја песна, он рече ќе пее македонска, рече од Тоше,
Ама го прашавме дали ќе биде, он рече на српски, српско-хрватски. Да. Да. И ја му реков, зашто не научиш? И човекот научил. Samo mi je jedan dan trebao za ovu pjesmu, ali nekako bi si ja dao truda do idućeg puta da puno više naučim. Sviđa mi se vaš jezik i sviđa mi se način na koji je Toše interpretirao iste pjesme koje ja već godinama znam, ali na vašem jeziku. Tako da mislim da ću si dati zadatak do idućeg puta da stvarno naučim još pjesama. Mislim da je to nekako pokazivanje poštovanja prema publici i da znaju da sam njihov i da ih volim i cijenim. Вие сте млада генерација. Кој ви учише да ги знаете сите тие песни од 70-ти, 80-ти, и Оливера, и Чола, и сите? А и ги натерате и... Da, pa znate kako, nekako je prirodnim putem došlo meni kad sam bio mlad. Ok, u obitelji sam slušao uvijek Olivera i Dinu Merlina. I onda kako sam bio stariji, sam shvatio da Zdravko Čolić ubija, brutalan je, da Đorđe Balašević ubija, brutalan je, da je Toše Proeskine nadmašiv, ono, da niko nije kao on. I ja sam nekako sam prirodno počeo slušati sve te pjesme i shvatio da je to nešto što ja najviše osjećam i što mislim da je prava muzika. А кој се налазиш у музику, кој слуша твоја генерација? Jako slabo. Pogotovo sada, jako slabo. Znam sve, skoro sve, ali jako slabo. I pogotovo kad se dogodio ovaj moment sa ovim pjesmama, mislim da je došlo vrijeme za dobru glazbu. Рековме на интервју, те молам, мислам да... Ljubim. Јакове, нisi mogla da zadržiš suze ovaj put. Mislim da je drugi put da si se raspod. Da, drugi put. Kako je ta emocija, evo, htjela A šta da vam kažem? Vaga odradila posla. Vaga, bravo, da. I vi ste Vaga, bravo. I ja sam pak. I vi ste Vaga, ajde. Milica, to je... Pa znate kako, čekajte, nisam odgovorio. Izvini. Ovo već traje nekih 6-7 mjeseci. I ovo je nešto nevjerojatno. I ovo je nešto o čemu sam ja cijeli život sanjao. Ovo je nešto što je mali Jakov sa 10 godina govorio svima da će jednog dana sigurno uspjeti. I nažalost ili na sreću, to je toliko veliko da ja sa 20 godina tog ne mogu biti svjestan. I onda mi se dogode trenuci poput ovog večeras, gdje na tren, kad pogledam samo publiku, ja se srušim cijeli, ono cijelo tijelo mi samo se pusti njima. I ja ne znam kako drugačije reagirati i baš me ono zakopala u zemlju makedonska publika. Ma nevjerojatno, mislim, nevjerojatno, ja sam rekao i menadžerici svima, meni je nevjerojatno da sam ja iz Vinkovaca sa 20 godina došao u Skopje i prodao arenu Jane Sandanski. Nevjerojatno mi je i ne mogu vjerovati. I zahvalan ću biti zauvijek. Tako da, i Sava, sve, mislim. A ko je rekao da je nisam zakazao? Publika, zato što nisam znao koliko publika želi da ja radim koncerata i onda je beogradska publika došla i rekla, hoćemo još. A ja sam rekao, dobit ćete još. Dobro, не мога уште да прашање полека морате. Ajde, super nam je, recite. Ja svaka treba Кој ли грето? Gledala sam snimke kako uvijek ideš u publike, ali to je glavno na stepenici. A ovdje si baš direktno ušao. A uvijek ja uđem koliko mogu, uđem koliko smijemo. Recimo, bio je vamo jedna ogromna ograda i nisam mogao preći preko nje, tako da smo išli tim lukom. Ali idem što dublje mogu da što više ljudi me osjeti i nekako bliže upozna. I predivan, to mi je jedan od najdražih dijelova koncerata. Ја ќе се земам слово да ја едно прашање. Спомена албум, поменува се албум. Значи, види познатих автора, neki hrvatskih, srpskih ili koji već? Pa bit će. Meni je cilj nekako da... Neka imena da kažem. To ću vam ostaviti da budete iznenađeni. Da, tajna. Ali ja nekako se trudim da i pored ljudi kojima sam okružen i koji to predivno rade, poput Matije Cveka i Laure Sučec, odnosno Laure koja pjeva, nekako se trudim da okupim na svom albumu ljude koji su radili pjesme čije ja zapravo trenutno pjevam. I mislim da je to nekako najbolji potez i nekako najbolji smjer kojeg ja trebam raditi za svoj album. Tako da idem ka tome i ja ću se potruditi da bude takvih ljudi što više. Barem ti koji su živi, tako je. Ima posebno prašanje, ne mogu da završim. Biće ih, ali možda ne na albumu, ali planiram takve duete da ćemo cijeli Balkan pokoriti s nogu, nadam se. Možda sa Zdravkom Čolić. Pitajte njega. Pitat ćemo. Makedonija bi pravo duet.
Znate kako, meni je cilj što se tiče dueta, s obzirom da me nekako cijeli Balkan prihvatio i to je ogromna privilegija, cijela regija, meni je cilj da sa svakom državom imam barem jedan duet. Tako da će Makedonija sigurno biti tu. A vi se pitajte tko. Kolegi, Hvala vam ljudi.